Kanyang akin, kanyang akin. Nabarbartag ka manan si Kahulyo. Makauman ti kastang aramid mo. Awanen ti mabati akwartam, taday tala arak ti pangigat-gatangam iti sweldom. Awan ti serbim nga asawa, agsinatan. Taagur-urukan ti awanan bain. Hoy, Hulyo! Agring ka! Jakpay nalpas anagungat! Tinakturugan, Hulyo! Hulyo! Maturog manin ngagmalmalam! Sadot! Ne, siyaksama ti pangipukpukawam iti sadot, mare. Saan asi ka, mare? Saan asi ka ti pangibagbagaak? Nilakay ko. Ah, nilakay mo. Nabigbigat mo't nga agungungot ka. Kasano, si Mangpet idi parbangon anabarbartak. Amo kung tituloy na ta ibagam, mare. Awan ti inyawat na akwartakan ka. Hay, pulos. Kinapkapak nga rodya bulsana. Amam, tinakita. Amo kun mare, 5 a piso. Ni, anya 5 piso. Pulos nga rod nga awan. Ay, unay mo tan. Iso amarurudak. Ay, awan maigatang iti bagas. Ay, mare, mabalin abumuludak iti bagas yung. Bimulod ka idin. Nga maging ga ita, bimulod ka idin. Nga maging ga ita, di mo pa'y nasukatan. Ayun, malagip kun. Bimuludak manen idi. Sana bale, ikarik mare. Sukatak to inton agsweldo di artek ng asawa. Kaston mare. Oh, bumangon ka ditan, tamapan ka ag trabaho. Agin natak pa man, mabalain ba kay? Bumangon kan kunak! Anay kumait. Anya ka lagi din. Sumipat ka ba mait? Burjana. Anay ikaw. Bumangon kan, tamapan ka ag trabaho! Saan aday taagid idalatan kar aramidom ngagmalmalam? Ay, matitila nga kaon. Kayat mo, tamapan ko ala ang jay walis, taiso ti pang urko kanya! Ay, sus. Arumwarak man langan. Di nakpaymat maitimplaan iti kapik. Rambang lang arumwar ka, taamangan numabasibas ka iti kaldero akaugugay! Pare Julio, api akaslad da kabuteng mo dita balayaw. Agtartaray ka mo itarimwar. Ay na pare laklak ayati mabasibas iti kauguging akalderaw. Ay sos. Agong ungit manay ni Mrs. Mao. Ay git ka na yun pare. Pasaray basibasin na kapayitan. Awan nga rod pare. Ide, basaw ken pinggan ti ibasibas na. Ita, kalderon. Ay sos ke, naglibal up mga roda na paray. Na-promote ka pa yan. Ay, di nakman angawin iti kasta pare. Bigbigat, jak pa'y nagkapi pare. Oh, medyo aldawan pare. Naaldawan ka nagreng. Nabarte kak nga rod iti rabi eh. Ay wala ata naki-birthday kayon sa ni Boss Panchitaw. Wan pare, ay ngam agore ka man. Apeng awan ka iti kalman. Awan. Kinwadak paray. Nasapak la nagawid. Tadyak kaya ta surutin nak ni bakit ka. Kababay no pang urin nak paray. Ay na, nabarte kak pare, iso naaldawanak anak kariingin. Ita, saan akon anak kapagtrabaho? Umay ka na dyan balay paray. Ta umay ka agkapi jay. Ay sige man nga rod pare. Ay na, nagsakit tinagam ka. Di nakpay maitimplaan iti kapik mo, ni bakit ko? Ay, jela agong ungater aramidan na. No kaya't mo, kalpasan nga agkapita. Aginom taman paray. Ay saan nga agungat ni bakit mo? Saan? Basta ijayak lang balay. Mala, intan paray. Tagpaluto aman ka ni bakit ko ti pulutan ta.
Mare, nakitam ni Julio. Apay, awan manan? Awan nga rod ang nagmalmalam. Saan ka numit anapan nagtrabaho iti construction? Apay, day ta igam mo akayo. Usarag daytoy amang paawid kin nila kay ko. Amangan mat, no itarayan na ka, no makita na ka, nakaigam iti kayo. Ay katag kinamat kami ah. Urayim lata ka din ijay balayo nila kay mo, Mare. Agawid to lata ah. Di mo birok-birokan, ta isupay atak-tak mo. Ay, wan nga rod mare. Agluto ako man ka. Malaing ka nagluto. Agimuri ka, iti si daan nyo, anatang. Lagip ka. Oray sa dinuta. Ay na. Naglaing ka makumanda, pare, no nakainom ka. Ha? Si kamay, pare. Awan ko lang ti sakit tinagam ko. Anya yati pagsaksakitan tinagam mo, pare. Ni bakit ko Kanayang nakauntan. Bukawan nagbay. Kuktara nagbayan. Ay, unay mo daytan, pare. Kasla di na ka mo, respetuan nga asawa, no kasda? Iso nga rod nga arak ti pangiliw-liwag ko sakit tinagam ko pare. Ay, good. Agsyat na ba yung arad, pare? Ay aguray ka pare. Rumabin sa matan. Wan, pasado alas 6. Apay, agawid kan, pare. Ay san? Hindi jak pa kaya tagawid. Taya ito manan ungat kan bugkaw ni misis ko, ti mga kaw. Kaya di oray maturog ka dito yan, pare. Ay ko pare. Mabali nagpahingarod nga kanta pare. Ay, kaya kanta ka, aging kakayakayat mo, pare. No problem. Agawid tulaang dayjay ahulyo. Ibas-ibas ko amin kan kwa na amin amay gamak. Ay ako hungat ka manan. Ay, talagang agong ungetak tatang. Kastuyak nga inaldaw. Saan asumardang to'y niwat ko angaw-ngaw, angaw-ngaw. Ay apa hindi ka maom-oma. Kasano mga min? Jay artek nga asawak. Saanin nga agaw-awid. Ijay nalatan ayan dagiti gagayem na amakin inom. Ay nakasanong agawin. Kada tama kong ungat tararamidam. Ay natatang mauma akon. Kayat kun nga isubli kadagiti naganak na. Ay kano na umakan. Amagan no na umamatan akin ka. Mauma kanyak? Ha? Pakaumaan na kumakanyak. Siyak ti agdis-diskarte iti pagbiag mi tatang. Taarak mutlaeng ti pangigat-gatangan na iti kwarta na. Ay na, day ta kinangaw-ngaw mao, di pa kaumaan na. Tapi ko maama-uma iti panag-ngaw-ngaw-ngaw ko. Kat di na sardengan ti aginom. Inaldaw anabartek ni Julio tatang. No agawid dito'y balay, maturugan adagos. Ay kawan ta saan na kaya tadanggan, day ta panag-ngaw-ngaw-ngaw mao. Apay ay nga iso ti isakit yo. Kat siyak ti anak yo tatang. Ay na, si kagagpaisaw ti anak ko. Ngam amok maad nga dati bidot ma. Hay! Siyak pa'y ita tinagbidutan. Day taartek amanugang mo tinagbidot. Tadi na maibatan jay bisyo ng arak. Ay na, padasa man na baliwan day tagalad mo anak ko. Anya kayo matan tatang? Siyak pa'y tibagayong agbaliw. Ay kawan na, padasa man nga lailwan nila kay Mau. Day ngay no sumangpait. Kat idasaram itinaimas akan na. Sana dayta agbukaw kan ako nga ti aramidam. Tamauma talaga ni Julio. Ha? Siyakit din ti suruan nyo? Anya lakit din. Makaparurod. Oh, apay anak ka banikas ka mat arim morditari daw yo, Mare. Ay na, mahay bladak san adi na oras, mare. Si kamat, ungat ka lang nga ungat.
Apay aya. Nitatang ko tila'y bagbaga na. Lakay. Umay kan. Nakasakdo akon itidigos mo. Isaksak-duam nila kay mo iti pagdigos na. Ay na. Kasano? Kad nabanbanog ngamin ang nagapu di trabaho na. Kat asikasukmat asawak kat nga rod. Ispoiled samot day ta asawam. Ilutwak pa'y iti paborito na asidaan. Itimtimpla ak pa iti kape abinigat. Iso nga kita amare. Iyawat na kanyak abuo ti sweldo na. Aya, nagsingpot man nila kay mo no kasta. Lakay, umay kan agdigos kan. Ala, panawan ka pa'y amare. Tainak ilutwan iti naimas asidaan nila kay ko. Nasaya at nasimangpot kan, Julio. Gatne, nabarbartek ka manen. Ay, artek ka talaga. Sumardin ka kan! Denggam ti bagak! Kaya ko di maduro. Iso sumandang ka nga. Agsaw. Saan ka manen anapan nagtrabaho? Ay, napanag nga ron na ginom. Pampanag nakaklamit Tikin na arte ka. Arte ka yam. Arte ka, Julio. Di ka lang mabain arte. Lagi pa mga arte ka. Mamarte ka kung nanay bakit mo. Maray, agururay kan sa iti paglugana ma. Ay nawan pare, awan matla ti jipon. Mapanak man di ta iskwelaan di anak ko. Adda ka no meeting dagiti parents ka. Itamot lang ti papanak, Maray. Ag classmate sa dagiti anak tayo. Wen pare, Ay kat umay ka na aglugan, Maray. Awan ti Jape, mabayag pa nga umay. ay sige man nga rod pare. Tani, mangrugin san ti meeting. Kunak ani Julio ti umay makimiting. Ang nabartek man mateng. Artek at talaga dayta, kumpare ka. Hay, permi inaldaw ang mabartek. Isukat ti kanayon a pagapapaan me. Adda na sa una kanyak, hindi na minsan, Maray. Hindi nagtungtong kami. Anya ngay day ta pare. Nasakit ka no tinakam na king ka. Gaputa kanayon mo nga ungtan. Ay, rumbang laang day kan ko na. Apay ngamin adi na ammo ti responsibilidad na kas ama kan asawa. Agasam man, taamin asweldo na kat igatang na iti arak. Maray, dayto ti singasing ko king ka. Dayto akit singasing ko lang. Barang iso ti pakaornosan iti relasyon nyo. Anya day ta pare. Di mo ngamin kumaungtan nila kay mo, Mare. Ay na pare, jak malapdan ti riknak. Tadi namat nga rod sardengan ti aginom. Kasano ngay nga rod day ta? Imbis nga ungtam, minubog kawam. Bagbagaan, Mare. Kasarita may tinasayat. Na, naglaingan ngay. Iso lang nga rodan ti adabisyo na. Ay, wag pa No aramidam da dya singasing ko kang Mare. Ay kat nasayaat. Ti panagkunak, Mare. Nalakalaang mo ta kasarsarita ni Pare Julio. Agbalbaliw da dya, nung mayat ti motivation mo ken kuana. Ay na, nagsakitan ti ulok. Nene. Itaman pa'y nga awan mangag ko nga umat ni Bagay. Napas man sa amatanting hiwat na. Ta saan na makasao? Ano danap na... Nene. Isang sa madyag lutluta. Kanay. Ang dayday ang mat. Na. Amok sa dayday ang na.
Eson sama di timsong mi di agin inaram kami bailaan. Itaman bay. Ay, pay man ta. Lakay. Na. Oh, adto'y ti kapem. Anya. Adto'y ti kapem, kunak. Ala, bumangon kan tagkape ka. Madamdama, mangan kan. Lutwak pa'y laang jay sinigang akar ni ti baboy. Ay, sos. Anyan dahi ti mapaspasamak. Ay, nana. Tagain na pagsapay mo lang. Alan awata mo day to'y kapem, lakay. Nanay. Mm. Nagtugaw ka matan dito abay ko bagay. Iyawat ko nga ro day to'y kapem, lakay. Ay, sos. Puuna yan na nagbanglo ka. Saan ka matan nga agat asok iti dalikan? Kine, ay sos apaw. Nakashorts ka pa'y gayang bagay. Si kamot, tilamadmadlaw mo. Sige, agkape kan lakay. Sige ayaban kan tulata no naluton jay sidaan. Sige. Ay, sos apaw. Ay na. So, nagmayatin ti rin ka. Ay, kastoy kung maakanayong ka. Lakay, bumangon ka ditan. Nakasaganan di pagdigos kan pagsukatam ijay banyo. Sinakduan na kiti pagdigos ka? Katuan nakaluto ak pa yan iti pamigat. Kan balunam amapan agtrabaho. Ay na. Bakit? Isipatin nakman, pangasip. Apay kumasipatin ka. Ay, kaya't kun amakariing no, agtagtagain na baklaan. Ay na, tagtagainap kun sa mo, dahito yung mapaspasama kanya. Saan ka ngagtagtagainap, lakay? Pudno na ito Ay, saan ka mangagong ungay? Ay, saan ka pa yan nagbugkaw? Ay, kunak ano ba, si basan nakmanan? Lakay, sorry Sorry ta sa anak nagbalin nasaya at nga asawa kan ka. Puro unget kan bugkaw tinang nangag mo kanya. Ay na. Saan ka man nga agdram-drama bakit tanay? Ay na, agtititin na kitilwak. Ay, nakababain. Lalaki ko na agsangitan. Ay, madi. Ay na. Inka nga rin agtrabaho ita. Tasayang jay balon mo. Fried chicken, ti ipabalon ko kan kaasidaam. Balon ko madya anak ta nga ag-eskwela. Ngam impabalon ko kan tapno napigsa kang agtrabaho. Ay na. Ay, yakon malapdan dirik nagbakay. Ay, talagang agsangit ako. Ay na, anya lagi din, dinararamid kong asawa. Nagbalinak nga artek ang amitan. Ay na, itanda nagbalbaliwan ni bagat ko. Ay, agbalbaliwag matan bagat. Ay na, nakababain mat kang kabagat. Isong agbalbaliwag kong bagat. Ay na bagat. Abay maray. Ne, saan ka mo't anabartag ita? Ay, kit numapan ako nagtrabaho maray. Isubot na gaya man nagdigos ka. Ay, kituin Kasla naragsak ti aldaw mo ita Lakay, di balon mo, nalipatam. Aywan gayam. Ay na. Atoy, agan-anad ka lang kay Naginarakop da? I love you. Ala, inakon. Inakon. Babay, lakay. Pudno ka di tinakita? Mare, wano pelikula? Pelikula ayamat. Pudno, mare. Ala, agkuyog tan tamakitsendaak. Igatangak man iti t-shirt na nilakay ko. Ay na. Nagdaanan kat dagiti isusuot na at t-shirt na.
Pare Julio, studaitan, agawid tan. Ay, paray. Overtime ka no, kuna ni boss. Ag-overtime ka? Umay kaki din, tumapantag siya, pare. Ha? Ay, yakon kaya taginom paray. Ha? Sikapay mo't ngartag. Di ka man, pare. Umay kaki din. Ha? Ay, saanan paray. Kan may sa, urayan nak ni bakit ko. Ag-dinner date kami ka no. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Alan abakla, picturean na tapno addaman mat i-post ko iti Facebook. Nabayag mat tan sa anak ang nagpo-post iti picture ko ket. Anya? I-post mo ko na? Wan, apay ayan. Ay na, makita man na ni Ma'am Divina. Ay na, maruruday jay. Apay ko mamarurod, ket jak mat pakibibiyangan dagiti ipo-post na iti Facebook na. Amumat ni Ma'am Divina. Pakibiyangan na amin asaan arumbang. Manakibiyang arod? Awan bibiyang ko nga uray marurod. Agpost sakit ding agpost tapno ad-addapay a marurod. Tapno bumakat a karkaro. Agbibisingot daytoy a babae. Post iti picture na. Kunam lalo na pintas. Oh, apay ngay kumare. Kasla tumanabutob ka mat nga agmay-may sa. Ay nakita man daytoy impose ni Sheila iti Facebook na. Ha, napintas laeng mat iti picture. Ngamin, edited. Ngam no iti personal. Ha, kasla sunggo. Aniya? Pudno mat, nalabas ti kinaagbibisin na. Kunam lang nakapimpintas. Ay namare, gagangay na Facebook na nga rod. Di i-post na, ti kayat na nga i-post. No marurod ka, saan mo agit kitaan? Kasjay laang dayta kumare. Ay nadyak nga rod malapdan ti bagik asaan ang makaungot. Ngamin, panagkunak, gargar yun na nila kay ko. Aniya? Wan, kumare, dayta ti marikrik na, tunggal agpopos ni Sheila iti litrato na. Makitkitak ngamin nga ilalike nila kay ko. Ha? Ay na kumare, ay mapran-praning ka man ako nakon. Di agpapintas ka mat tapno adamot i-post mo iti Facebook mo. Iti kasta, adamot ti makita nila kay mo. Anya? Hoy, Dario, Ne, apay nga hoy, kunang magkanyakon. tapno ammom anya. Jak magustuhan ti panangilalike mo iti picture ni Sheila iti Facebook. Apay, napintas ayan ni Sheila? Kat napindas Apay, anya ti parikot mo aya. In-like ko lang, may. Kasta unay man ti pungtot mo. No siyak ti agpost, di mo pa'y mailike mat. Ngam no sabali at tao, nagpartak ka. Basit labanag dayta. Ngam padpadak ka lamanan ako nakon. Di ta ka man langay. Anya? Kasta unay apungtot ni Ma'am Divina, gapo iti-impose ko? Wen! Isuday ta tinadamag ko. Taapay nga ta. Ay naamumutan na dya bakit? Umapal. Umapal siguro ata napintas dagiti ipupus mo a picture mo iti Facebook. Kat no isuladay tati pakarurudan na kanyak. O di agpost mo. Ay na! Isu asaan ang makapupos iti picture na ngamin kuretret ng tirupa na filter kaya. Hoy, Amangan no mga anak na, narigatin. awan bibiyang ko tapod no. Angam sa bagay, mabalin mo't nga agusar iti filter at talaga. Tapno saan amadlaw abakutan ti awanan bain. Hoy!
kon ti aramidak kumare. Ha? Agusarak man mat iti filter, tapno man umubingak mat basit, nga uray iti ladawan laang. Anya? Wan, kumare, akas iti aramiden dagiti daduma nang rona iti dayjay nga bibisin. Asino ti dakdak kamatam? Asino kumapay ngay no saan ani Sheila? Tunggal agpos adda filter na. Ay nakumare, ni Sheila ubing pay. Isu nga agusar man iti filter wano saan, napintas lata, ngamin ubing pay. Ha? Saan akas kadata abaketan? Isu asaan mo kumanga ikumpara ti rupa taken kwa na? Kadakwa na kini bakla. Ngamin, adayo abakbaketa ngam isuda. Anya matan ti kastoy. Hay! Hey, ape nga gungungit ka manan, bakit? Kasanumat ngamin, itayak pa'y nga agpit-picture, ngam awan matlat mayat asyat nanday to'y cellphone ko. Anya? Itay pa'y nga agpit-picturak, tapno adda kumamat i-post ko iti Facebook. Ngam awan mat ti mayat a picture ko. Hay! Anya nga ro ti maramidam nga eh. Papasulam ka dahi ta cellphone mo, dahi ta kamera. Bakit ka nga rudan? Anya? Isu adi mo pabasulan dahi ta cellphone mo, bakit? Talaga nga isu dahi tan tirupam. Anya laki din na ya. Uray mano a filter teo saram. Saan nga agkuray? Maawatam. Anya? Gumatang ka iti baro a cellphone mo, kumare. Wan, kumare, tayman quality a cellphone. Anya? Ay na, naimbag ka pa'y kumare. Gumatang ka manin iti cellphone mo, nga oray mayat pa'y lang na ita cellphone mo. Kasano ajak gumatang, nagalasmet nga minti kamera na ti cellphone ko. Anya? Ay na kumare, saan aday ta kamera ti cellphone mo ti pabasulam? Tay kunak nga rod kan ka, bakit tan? Aklunan talatta ka din. Alangan agumatang ka laang iti cellphone mo, tapno ada pagsilping. Tapno agrup-rupa ka nga ubing iti Facebook. Anya? Day talaki di ti mapano paggasgastusan na. Di kakit igatang iti kanan niyaw, tapno mairanod kayo amin. Ay, unay kan bakit? Anya mo tin dito, impos mo iti Facebook mo. Kasla ka mo tin alalya. Ha? Ay na, kiskis sayaman ti panagususar mo iti filter. Nagaddayo da ito ropam nga impos mo, kumpara iti personal. Anya? Ay, anya kalaki din aya. Nakababain ka dagiti makakita. Sapay nakapublic. Ay na, husto laang. Tapno makita dagijay agbibisin at at tao. Anya? Asino ti bagbagam nga agbibisay? Asino pa'y kuma, no saan adabaklakan sila. Ah. No ti pagarupda, kat isudala ang ti maka-i-post iti ladawan da iti Facebook. Nagbidot da. Oh, kita man, napimpintas mo't aday ta picture ko, ngam iti picture da. Ha? Malayong malayo. Anya? Makapaila ka talaga. Kasla al-alya ti itsura na iti impost na. Ha? Asino nga iti bagbagam? Ni Ma'am Divina? Ano fa? Iso ti bagbagak. Trying hard nga min, tapno agbalin lang nga ubing tilangana. Ay na, no iso ti pagragsakan na. Ay kat baybay antay lata, ah? Ay, iso mo lagay magimatang iti baro o cellphone na. Tapno adala usaran na pagpicture. Anya? Yes! Gimatang iti cellphone na abaro. Ang imisulat na. Bakit divina latta ti picture na? Uray naka full filter. Ay, makabalak kaya. Anya mo ten manang Sandra. Baga aman ni Ma'am Divina.
Sa nabali na gayam kayo met. Ha? Kasta una ti filter, ti rupa na nga ipopost na iti Facebook. Wan nga rod kas laalalya. Ay, ano ba yan? Manon adaras nga imbagak day taken kwa na. Ngam awan lang tamat. Amin kit di nga ipus na kat naka full ti filter na. Ay, apay, di na maaklon bumaketen. Saan siguro ah? Ay, una yun. Bumakbakit nga magbibisin. Di nalata aklonin ti panagbakit na. Wan nga rod, kayat namot ngamin kat maipada ti rupa na kadak kayo nga ubing pailaeng. Kat apay, filter ay ti solusyon. Ay, una yun, abakbakitan. Ay na, pangaasim man bakit? Tenggam ti bagbagak. Han, Siya nga asawam ti mababayin. Gapo iti nalabas sa panagus-usar mo iti filter. Tapnoan mo man niya. Pagkakatawaan da kan dagiti tattao dito lugar tayo. Gapo ka dagiti ipupos mo arupam iti Facebook. Anya ko matibibiyang da, kat buyain dalat ta ka day. Bakit? Kisayam kumamot ti filter na Kasla ka mo tin alalya. Saan lang nga may sawan no dua tao tinakaibaga kanyak iti dayta. Aduda bakit? Ay na, mababainak pa yan. Ay na, kas itinakunak itay. Awan bibiyang ko kadakwada. Ti kunam ket di. Umapal dalaang iso akas jay ti panagsasauda. ay namare. Saan ka kumamasair iti dayto nga ibagak ha? Ah? Podno, ti imbaga nila kay mukan ka. Ngamin, uray siya, ado ti mangibagbaga nga idanon ko kanukan ka. Kasanon numapukaw ka? Saan to analakat ni mang sapulkan ka? Ngamin, sa bali ti rupam iti Facebook, sa bali mo't iti personal. Anya? Podno ti ibagbagak mare, numapukaw ka, saan da ka mabirukan? Ngamin, kasla artista ka iti Facebook. Ngam kasla ka mo't paltat iti personal. Arig na laang mo't akit de, kumare. Nay, si kamot gayam ti masabat ka o di bina. Ay sos, imbaglaki din ta sa anak at maray. Anya? Saan ka nga min na iropaan? Nagalas mo tanday tanga ugali yo. Ay, saan mo? Ibagbagak lang ti puno. No makikita nga min dagiti picture mo, nga ipopos mo iti Facebook. Ay na, nakapudpo daw. Gaputan naka-full ti filter mo. Ngam iti personal. Ay na, pakawanam. Anya? No kasjay mo nga may ngagpos ka, saan mo kumamot a palaluan at filter? Nga may makapakigtot ka iti personal. Anya? O nya, kastamot lang timbaga nila kay insyongin ka. Saan kamutin siguro mas daaw, bagay? Ha? Unak to mga mingging ka. Saan lang nga siya nga asawa, ti mangibagbagaking ka. Asaan ka unay iti filter? Ngamin, nakaskas daaw ka iti personal. Ala, wunan. Ipilit mo to mga ipada ti rupam kada sila. Adayo angaw ubing dangam si ka. Manuttawan maun. Iso nga aklo ng latan bakit akas tanday tarupam. Mawatam. Ay, wala kay. Manipod ita. Saan ako nga agusar iti filter? Sagbang. Makadlawak ah. Itaman pa'y akas lain sardeng mo, ti pa nagpupus mo, iti pictures mo, iti Facebook, mare. Saanan, Mari? Insardeng kon. Taapay nga eh. Naamiris ko asaan ang makaayayo dagiti ipopos ko. Ngamin, kastaunay a filter na. Napanunot ko a husto tinaibagam kanya.
Kat naibaga nila kay ko, nga amangan numapukawa, kat marigatan kayo amang sapul kanya. Ha? Wan mare, kaputa nagpintasak iti Facebook. Pudaw ko amin apudaw, ngam nagalasak mo't iti personal. Saan mo't adakos ti agusar iti filter, mare? Ti kanyak laeng, saan kumamot analabas? Di sakto laeng. Saan akas iti ipupus mo? Akas langhil ngum samag. Gusto dahi ta nga imbagang bakay. Sarda nga mo, ti panagpupos mo iti ropa mi ti Facebook. Ngamay, saan ang makay-ayaw? Bakit? Wan lakay, isardeng kon talaga. Saan magkidya maiparit nga adpos ka? Iso na lang, tadya kumamot. Natural nakababain ka dagiti makakit-kita. Di ka madanagan, lakay. Manipod ita, saan akon nga agpost. Ken aklo na kon, akas to'y tibagit. Abakit akon. Nga oray anya ti filter nga usarak, ad-ad dakit di apumangit ti rupa. Ket ad-ad dapay abumakit. Nasayaat mo, ita na panunot mo na ita. Aklo naman, nanya ka. Saan mo apilitin ti bagim nga agbalin nga ubeng? Ti kausar mo ti filter, numapukaw ka, narigat kantaon amabirukan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Ay na, makapakatawa mati istoryam lo siya anak ko. Kasta tatang, agkatawa kay Met, kas kunada nga rod, laughter is the best medicine. Ang di manan sobraan, tapno di da panunutan nga aguuyong kayo. Ay na, wanmat nga min lo siya anak ko. Mabit lang lumabas tan iti paraangan da kurasaon. Mga no panunutin da nga isuda tikat katawaan ta. Anya kay laki din aya, tatang. Anya kumanga iti bibiyang tayo kadakwada. Sa may awan matirason tapno katawaan tayo ida. Lumabas tayo laang met iti paraangan da. Ay, di tayo amo ti taray ti kapanunutan dagita akaaruba tayaw, anak ko. Sino ti tantan-awam, kurason? Bakit? Masino kumapay? Dagiti kagurgurak akaro ba tayo Aywan. Dalo siya kan tata Jose ti lumabas. Ay, nagmayat kit di ti kakatawaan na itay limabas da di ti paraangan tayo. Amang ano data mo ti katkatawaan da? Iso matikunak. Agasam ngay. Tanagpigsa ti katawa da itay. Talaga natangsit dagita tattawa. Nasken nga ikanta ida iti pagnakmanda. Amukon. Anya ti amomon lakay? Adda tinapanunot ko nga aramidan ta. Bakit? Anya ngay dayta na panunot mo. Anyang aminan ko ng mga ibagam kanyak, nanang. An-anwan nyo dagiti kawayan nga insang putyaw, rulay anak. Basta, adda pangusaran mi kadagita, nanang. Anya? Di ulatan bibiyangan, nanang. Awan mo't mariper dito'y balay. Anya kay lakit din, ay nanang. Nagdagulit kayo matain. Mas daawak lang amen. Amangan mo't no adamanin kalukwan apang panunutin nyo nga aramidon iti asawam.
imbaga ni nanang mo kan ka itay, Rolly? Salsaludsuden na, nuan anwen ta dagiti kawayan iti paraangan tayo. Anya? Wen, Anya nga ruti imbagam kan kwa na. hindi ka madanagan. San ko nga imbaga kininanang ti plano ta? Narigatan, ang mga nukontrain namanen. Ay, sigurado day ta, ah. Ninanang pailang matikunam. Kontraan na la amin. Kat, kaano arugyan ta ti plano ta? Rogyan ta inton rabii. Tapno awan makakita ka data. No kasta nga rod, i-charge kon ti flashlight. Tapno adda aramaten ta. Isaganak matan ti martilyaw. Kan isaganak aminan na masapol ta. Nasaysaya at paino kasta. Ha? Kita laang no sa dino ti pagnaan dagita ka aroba. No maalada ng ti paraangan tayo. Nakitam ka de, dagiti kawayan iti paraangan da corazon kan Rolly, bonita? Ay unay kan Lucia. Saan ka rin nga imbagakkan ka? Adi nakawawagan iti bunita. Buni, kunamlata na. O sige, boni nga rudan ti iawag ko ken ka. Kat, nakitam ka diti ibagbagak? Una, nakitak day jay. Sa bali nga rin agparparik na kanyak. Anya day tang agparparik na ken ka aya, friend. Panagkunak kat plano da, nga aladan ti paraangan da. Anya lakit din aya, friend. No aladan da ti paraangan da, de awanan ti pagnaan tayo. Un nga rod. Ang sapay ko ma, ta saan nga pudnaw ti atap ko. Kan may sa, iti anya kumaaga po nga aladan da, friend. Adda siguro nang ngagda, adi da nagustuhan. Amomot dagita nga agasawa. Sensitive dalaunay. Rabiin, ngam adda kayo pailaang dito yuruar. Role, corazon. Anya ti silsilawan nyo aya. Anya ti aramidan nyo dito ruar, nanang? Nakitak nga men nga adda ag silsilaw. Iso ari muarak. Takayat ko ang makita no anya. Anya kay lakid din aya nanang. Imbis nga ginana kayo, tarabing. Wan nga rod, saan arong bangag puyat kayo? Haguray kayo. Di yu ibaga nga aladan nyo ti paraangan tayaw. Iso at talaga ti plano mi nanang. Anya? Sa dino nga ro ti pagnaandag iti karo ba tayo no aladan nyo mat ti paraangan tayo. Kat amoyo mat adito iti dalanda. Ay kat diskartida maten ano sa dino ti pagnaanda. Anya? Good morning, Rolly, lakay. Kastamat kan ka. Corazon bakit? Kita ti inaramid ta nga alad. Panagkunak, epektibo day ta. Anya kalakit din na ya bakit? Sigurado daytan. Sigurado ang masorpresa nagiti tangsit aka aruba no makita dati alad. Awanan ti pagnaanda. Gonggo nada, ah. Ang damat ni nanang di tarwar. Anya nga itar aramidan na di tabigbigat. Anya kumapay. Napanasiguro kinita ti alad nga inaramid ta. Mabit lang, rumarak. Kasaritak ni nanang. Agawa am Rolly. Amangan ki din no plano na apaikat ti inaramid ta nga alad. Naglukon dagi jay nga gasawa. Napandaki di inaladan ti dalan ti karuba. Ay na, simro man ti kinatangsit da ako na ako. Nay, nanang. Kit-kita nyo matialan nga inaramid mi iti asawak. Anya kay lakid din aya, Rolay. Saan kayon a friendly kadagiti karuba tayaw? Itian niya kumaga pong agbalin kami a friendly. Katangsit damit kada kami. Anya? Katwen, amok akagurgura da kami dagiti karuba tayo. Ay sana po doon ta. Saan da kayo aguraan dagiti karuba nga awan mo't makagapaw? May bagayo ti kasta, ngamin. Saan ada kayo ti makangkangeg nanang? Ammom anak ko. Nasayaat dagiti karuba tayo. Panagkunak ket da kayong agasawa ti ayan ti parikot.
ubos mat gaya man ti asukar tayaw, Lucia anak. Mabalin ka di nga ibaon ka agumatang. Day tala ang gayam, tatang. Anya ti ipagatang yu aya. Gumatang ka mo tin iti tinapay. Tapno ada ikapi tayaw. Anya pa'y, tatang. Day talaeng. Adto iti igatang mau. Ay na, idulin nyo kit di ti kakaiso akwar tayo, tatang. Adda pa'y mati kwartak dito Iso pa'y laang ati igatang ko. Sigurado ka day, anak? Wen, nagsweldo kami di kalman. Iso nga, adda pa'y laang ti kwartak dito tatang. Malang araw, ingkan. Agawaam ta makakapkapi account. Oh, Lucia, sa dino ti papanam? Mapanak ko magumatang, Bonnie. Ay na, awanan ti pagnaan dita. Awanon, anyat kaya't masawan, friend. Inaladan mo't nga may da kurason, ti paraangan da. Anya? Wan, naklatak nga ron ito'y bigat. Tawam mo't ti mabalin na pagnaan da tao. Sapay, nagngato ti naramid da nga alad. Anya lakit din dagita nga agasawa, aya. Talaga samot nga aguuyong da. Huwag nga rod, nalipatan da siguro. Nga itilikudan ti balay me, ti dalan da no mapanda iti bangkag da. Anyamot nga tati marik na da, no ti dalan damot ti aladan tayo, friend. Ay kat, as usual makiapa da manen. No siyak ti sika. Ano sampay laang ti magna iti ayandaan ti magda. Adayo, ngam at least, saan da nga aladan ti pagnaan. Nay, apay nga itakalaang anak. Nabayagan ka mo tagim matang, kat asidag lang mo ti store. Wan ta iti ayandaan ti magna tinagnaak, tatang. Apay nga ijay pay laang mo tinagnaam. Asidag kumano iti ayanda ko rason tinagnaam. Awanan ti dalan ijay, tatang. Anya? Awanan ta inaladan ti lukong agasawa. Iti anya kumaga po nga aladan da. Kat amu damit nga adu tayo magmag na ijay. Amo pa'y katakwada, tatang. Awan mat nga rod ti karbangan tayo nga agreklamo, tad dagadamat nga minday jay, tatang. Ay, una yun dagita nga agasawa. Anya ti aramidam, nanang. Dadadaulam mo ti alad nga inaramid me. Sana nasaya ti kasta kapanunutan niyo, kurason, anak. Ay nanang, no awan ti daddo mga aramidan niyo, maturog kay latan. Sana day taalad nga inaramid mi ti pagtripan niyo. Ay na, di kay kumaagbalin ada akas kadagiti karo ba tayo. Taintun tsimpo ti rigat, isuda ti ad-adda at tumulong kada tayo. Tulong? Asino tinangibaga ka sa pulak ti tulong dagita karo ba? Ay anya kalakit din, aya. Ay basta, sardagan nyo rin tararamidin nyo. Tano saan, ipulong kayo ka ni Role. Imbaga ni Corazon, adanda niyo kano inikati alad, nanang. Wana, tapnada pagnandag iti karo ba? Anya kayo matananang? Iso nga rod nga inaladan mi? Tapno awan ti pagnaanda? Apay adadagalin nyo? Maminsan pa yung aramidan nyo ti kasta. Apay, anya ti aramidam? Basta, di yu dadagalan ti alad. Kay kumaagar aramid iti pakaibarbarangayan yo, Role. Ikatan yo ti alad iti parangan tayo, tapno adda pagnaandag iti karo ba? Ay, dahi tatisa na mapasamak, nanang. Kaya tsuka di man ti sumango iti barangay hall? Di kay mabain kan ni kapitan? Itian niya kumaga po nga agreklamo da. Kat daga tayo mati inaladan mi, nanang. Anya? Ulitag, nanang. Daga tayo ti inaladan mi. Uray no dagatayaw. Panunutan nyo kumama ti pagimbagan ti padayo at tao. Huston, nanang.
Nagadun nga imbagayo. Kasano nga road, no dumtang to matigundaway, adi na kay palubusan dagiti karuba, amag na iti paraangan da. Oh, kabailan nyo ayah ti tumayab. Inaladan nyo matgayam ti likodan ti balayo, Bonnie friend. Won, tadi dalan da kurason no mapanday di bangkag da. Anya? Katap no marik na damot ati narik na tayo. Idi inaladan da ti paraangan da. Anya nga tano, kastamat ti aramiden me. Won, tapno agnakem da. Laklakayan kan bakbakatan dan. Ngam kastapay lang ti aramiden da. Para makita no kabailan da ti tumayab. Si kakit dimat friend. Mun gayam, amo ka din ni Auntie Marta ti inaramid ti anak kan manugang na? Katuwa na. Taiti ayan da kurason ti pagnanaudan ni Auntie Marta. No apay adi na idalapdan. Ay na, uray ni Auntie Marta, saan da nga ipangpangag. Ni Auntie Marta mismo tinangibagay di na minsan nagsabat kami iji paradaan. Kaasimat nga rod ni Auntie Marta ang mairamraman iti kalokwan dagita at tao, friend. Rumor ka kadi, Rolay, lakay. Wen, mapanak iti bangkag ta. Nabayag matan asaan ko apinasyar dagiti mulak. Sumurot akon Awan mo't ti aramida mi jay. Dito'y kalangan balay. Agdalos ka, kanaglaba ka. Nakapaglabaak mo tin Ay kat manggita ka iti mabalin mong aramidan Wano saan? Agluto kalangan iti pangaldawan tayo. Ang damot ni Nanang. Anya kalaki, dinaya bakit? Adayo anayim imas tilutom ngam tiluto ni Nanang. Anya? Nagawid ka mat adagos, Rolly, lakay. Kumusta ngay dagiti mulam? Ay, sana ka nakadanon iti bangkag tayo, kurason. Kasanumad ngamin, naaladan mo ti dalan tayo iti likodan ti balay da bonita. Anya? Ay, No kasta. Awan ti pagnaam ta inaladan da bonita ti likodan ti balay da. Husto akaday. wen nga rod Nanang. Masuro na kiti day di ataw. Amuda lang nga rod na sipod pa'y kati di ti dalan me. Daytan ti ibagbagak, anak ko. Daytan ti bunga ti dakas nga arami, Joe. No anyaman ti marikrik nam ita, kasta mo ti marikrik na dagiti karuba, idi inaladan nyo ti paraangan tayo adalanda. Nanang, Malaa, ag-practice kayon atumayab. Iti kasta, saan amasapol amag na kayo iti paraangan, wano iti likodan ti balay da bonita. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Atara Maray, isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Anyat ko lang pare. Ada chicks mo iji ili? Uwin pare, nilos. Agbanbantay iti maysa paglakwan iti ukay-ukay iti palingkay. Oho, napintas mo ilaan. Ay katuwan na pare. Adaya mo chicks ko apangit. Awan, polos. Wow, anyan. Nagpintas anilos. Kasla ni Christine Reyes ko naman pare. Kasta. Ay, ibiro ka na mga roti chicks ko. Ay. Ay, agar aramid ka pare. Intun ko an maamuan ni Bagumaw. Awan mo lang araw. Ay, nasaan na mapasamak day ta. Amumutan kanyak. Nalaingak nga agilimod, iti palimod. Ala. Adayam amok to king ka pare. Barbie, tinagan na. Niya, ganad ka. Sana bali kanyak tawan asawak. Ngam si kangay. Adda. Sapay kaslatig rin ni Bagumaw no makapungtaw. Oh, itaman pa'y akas ta ti pormam lakay.
Sa dino ti papanam. Ay, ako adala papanan mi kani pare dino. Agsubli kami adagos, bakit? Papanan nyo, iji inuman. Bakit mo? Tunggal agsaw ka, inuman. Kat, anya pa'y lang ngay, agrupro pa kayo mat nga arak kan babae. Anya? Da kayo ti tattao amatay no awan babae. Matay no awan ti arak. Nagadungay bagamon, imbis nga grup-grupat da tao. Di mo kaya't adenggan ti bagbagak gaputapud no. Unain! Indakon, bye-bye! Ay na, si kamot kayam ti bagbaga ni Dino agayam na. Bunadi nga nakapimpintas. Ay, siya gam ni Robin. Naimbag nga oras mo. Kas namat kan ka. Siyakmat ni Barbie. Ay, nice meeting nyo. Awan kaya, ay, single ka pa eh? Un manong, awan pa'y asawa. Sa anak amakyam amo iti sa bali at tao. Nuad dan asawa. Sa bagay ano kasta? Amang ano, siya ti lalaki aparakan ka. Ha? Single ka pa eh? Amang pa asawa. Kasta ka din. Wen! Iswa, sapay la ko maata. Okay lakin ka, no bilang ta agdato na. Total, awan ba't asawa? Kahit kasano paray? Kasano ti panagamamuyo kan ni Barbay? Ay na pare, mayat. Napintas ni Barbay. Ay no, siksik ka nagpudaw. Kahit naalam di cellphone number na. Una, oray tinagan ti Facebook na kainted na. Ay no, nasayat ano kas na paray? Sapay la ko mataaklunan nakladya balasang. Wan pare, uray nangisit ka, ngam adamot lang am. Iso nga mo, saan nga agpangadwa dayjay ang mga klon king ka? Anya? Ngam niya lalaingam ti mangilimay no bilang laan. Nakabutbutang ni bakit mo? Wan pare, don't worry. Amok na kitaan. Nanang, saan ka di nga imay nilakay ko dito eh? Ay saan mo tanakaw? Apay, napanan na kaday. Itay pa'y bigat apim manaw. Aging gay na, saan pa'y anagawid? Anya, sino nga'y ti kadwa na rimwar? Ni Dino agayom na, ni Dino matgayam. Ay na, no dayjay alalaki ti kadwa na, amo mo no sa Dino tinagturungan da. Amo mataan sipod pa'y, song-song dayjay agayom na. Nanang, siguradaw, napandamanan ijay ilay. Ay, damag ka nga da ka no babae apaspasyaran ni Dino ijay kahit. Ang mga nuray ti asawam, adamatan paspasyaran na. Paliwa Josefa. Anya? Adakan. Bakit? Pasensya ka na. Narabyan na ka na gawin. Napanam? Ni bakit man? Sungod pa ila dataw, kasla ka tigren. Ha? Sa anak nga agang angaw. Napan ka man nagbabae na niya. Si kamoy. Narabyan lang dataw. Babae adagos. Ay na, amo kung ti ugalim, Bogs. Apay nga rot asaan mo nga ibaga, no sa Dino tinapanan nyo kini Dino, ha? Na bakit? Adala na pan mi natindaran akasangan ti may sagayam may. Ha? Siguraduam lang ang apod no dagita nga ibagbagam. Maamwak lang nga damanin babae apagluklukam. Ha? Talaga apot dak dayta. Naaramid mo idin. Iso nga amok nga damanin aramidam asaan anasayaat. Mariknak! Nagaduka kay bagamon. Mala. Nagluto kan. Mabisina. Na, kunak man no birthday tinapanan nyo. Kita man tatalagang ul-ul-bodanak. Ay, buwan gaya pa niya. Saan ako naman? Ay na, nabsuga gaya. Anya?
Ay, si kamot ti masabat ko, Baugs. Ha? Awan tata. Ay, kitam kay di day tadalan mo, tanay nakaisam ka mulata na magmag nang agsil-sil paon. Ha? Siguro nakatitiks mo niya. Eh, kwa, awan, tata. Sigurado ka? Mamukon ti style mo. Iswa di nakulbudan. Mapangkapay lang kag subsubli akon. Hindi tatamay. Kay, asinaw ti katitiks mo. Awan, tata. Palipas oras lang. Di makunak, Bogs, ha? Kapag mangaliwa ka, mag-ingat ka lang ako na dagiti Tagalog. Ha? Awan, tata. Sigurado day ka. Ne, Rabina, apay anak kapilas ka. Papanan nyo manan. Ada papanan mi bakit? Anya kalaki din aya. Imbes amapan ka agsapod iti panggadam, day tamot ag bulbulakbol tar aramidam. Di ka kumamaitultulad kin ni Dino. Ngamin ni Dino, awan pamilyana apakpakanin na. Mangan manwan no saan, okay laang. Ngam sika, adda talo nga anak mo amang namnamakan ka. Kas ka mo labaron, rumwar ka iti anyaman nga oras akayat mo. Oray makitkitam nga ado ti maobra dito'y balay. Rumwar kalata, naimbag kumamat, no pagsayaatan ti papanam. Kapag sayatan mo ti papana. Anya, ibagam man nga rod no anya dayta. Manaktak ka itipag na. Ibagak to, inton makaawidak. Anya? Day, si kamot gayam ti masabat ka, anak ka. Nanang. Nakasukat ka maut. Papanamanan ka trumabein. Eh, kwa, hijay, ayan da, pare Dino. Anya? Ha? Apay, mapan kayo manan ijay ilay. Saan? Anya, kay laki. Ay na, Bogs. Basta da kayo kinidino tagkadwa. Tila pakadandanunan nyo. Kan tila maararamid mo ang masursurom kan kwa na. Nanang mo, agawid kayo. Tani, inak mo tayo. Sigurado nga, ura yun, Dino. Sigurado ka? Asaan na maamuan ni baka mo ti papapananda, paray? Saan? Maamuan na lang, ibagam. Anya? Gaway. Awan amo di bakat ko, may papan iti papapananta. Nang runa, iti may papan kada kami ka ni Barbie. Ay, inda sayat, kasta? Mala, mapanta nga roday. Sigurado nga ura yun, nagiti chicks ta, paray. Agyaman, iti pa ng sarungkar mo kanya ka. Aman na nyaman na. Sige, akit basta parakin ka. No problem. Agyaman, no kasta. Ayun gayam. Anya jay ko nam itay. Mapan kayo pa'y kinidino ijay ba? Awan, mabit kami lang. Agaw-awis ngami ni pare Dino. Di ka madanagan. Tapara kanyak, sika lang ti babae nga ayatay. Di kami uminom ijay. Nasayat nga rod no kasta. Umawag kan to nga rod Wano ag-text ka no nakaawid kayon. Ay, sos. Nabaratag na pare. Pero nakasla, di na kabalang dagat. Ada nag-text. Ha? Sigurado ni Barbie. Damagan na noon. Nakaamit na. Sa Dino ti ayan mo. Wala naman. Ay, kit, ibagam anak awid na Tapno awanti ato asa pare. Sige. Nakaawid kami, my loves. Don't worry. I love you. Oh, reply ako. Bilibak mo titiday chicks mo pare. Isakit na kamay. Una, lasing po ni Barbie. Awan mo ako nak.
Ngamin malak sida na pintas nga nasingkot pa. Mariknak nga ayayatan na pare. Nag-asat ka. Iso na lang malas mo may. No, mamon ni bagat mo pare. Iso alala nga ilimad pare. Nasaya at nakaawid ka pa'y, sika a lalaki. Sige man bakit? Nagawid na kalarugan ko. Ako ngit ka pa lang. Uray saan kan amangan, amok anabsog ka iti babae ijay napanam. Ala, ingkakit maturugan. Nubigat tanto nga agsarita iti nalapat. Sige talaga bakit? Di nak-awag-awagan iti bakit ko nak. Amangan noan niya pa iti maaramid ko kan ka. Sige, matulog ako bakit? Good night. Isumitla ka na yun kaarumar. Tagayang adda babae akasin sinarak mo salbog ka. Anay ko. Anya ti bagbagamon? Oh, daytoy, kitaom daytoy. Tapno ammom, narong send ka idirabi. Siguro, text mo kumaday ta iti babaem, ngam siyak tinakaisendam. Ha? Agasam, Barbie gayam tinagan na. Awanan kay tibain. Awan lang aruden ti serserbim dito'y balay, maaramid mo pa'y lang ti agbabae. Akwa, bakit? Akwa. No agbabae ka, lalaingam ti agilimad, saan atay marorong sent ka. Dapay pa ay labyom iti babaem, idinto tawan sidaan dagiti anak mo. Ha? Apay, di ka mabain? Ha? Nagpuskol tarupam anagawid pa'y lang dito balay. Di ka kat umyan ijay ayan ti babaem. Ay na, napunuan akong kulaktumat. Basit langan. Makaammo ka. Nudyak malapdan ti bagek. Talaga aput dak dayta. Put dak! Anya manunday ti text mo, ha? Apay nga, gungungot ka manan? Kita umanday to'y text mo kanyak. Kumain ka na ba, Barbie? Ha? Agasam day tang aramid mo. Talaga pagpungpung tutan na. Ako bakit? Pasensya ka na. Pangasim. Ibatam dahil taig mo ako tsilyaw. Ibatak lang day to'y numaputad ko day ta. Bakit? Bakit pagsaritaan ta dahil Wan. Aklunak anarong sendak. No ti panagkunam kat bareng-bareng lang day jay. Nagbidot ka. Imparupam kanyak nga asawam amaagak. Ay unay kan. Ala amin akawas mo. Ala, agtalaw kan, no di mo kayat ti agbyag ngawan mabagbagim, tatalaga apot dakday ka! Ha? Anya? Namuan ni bakit mo, pare? Wan pare. Jakmat nasiputan na narong sendak gayam. Imbis atext ko ni Barbay, naisend ko kun kuana. Ay, sos, day tanti bagbagak idiking ka. Anaskin anasipod ka, pare. Sa pa yung nakabot-butang ni bakit mo? Kastaon na ti pungtot na kanyak. Nakuna na pa, jak pumanaw ko, put din na ti magbagbagek. Anya? Ay, awanan ati pang chicks mo, no bilang laang, pare. Ay, una. No ag-chicks ka nga main, numero 1 at tandaanam. Saan ka marurungsin, pare? Nga main, iti day tapay lang nga banag, ay matiklo ka na. Awanan ti laban mo. Kasano itan? Saan mo na masarungkaran ni Barbay? Talaga saanan. Ngamin naalam mo ni bakit ko tinambor na iti cellphone. Na i-text na ko ni Barbay nga da asawa. Anya? Hun pare, isuadyak kaya tayo. Ay na, gusto lang day taan narong send ka.
Nanang. No sa nagapoy ti day tarong sen, awan pa'y panggap mo ngagbalbalay. Agasam, iso lagayam day ti makagapaw nga agkarasubli kayo kinidinoy day ilay. Gapoy ti babae. Ni Nanang may... Anya ni nanang mat nga bagbagam, katpud no ti bagbagak. Imbes at ti oras nga ipaay mo iti babae, kat ipaay mo kumay ti pamilyam. Nasaysaya at pay. Uy na Nanang. Ay, pangasim, Bogs. Isardang mo na itang aramid mo, tanay. Kasta unay ti pungtok ni Josepa. No di mo kaya't apot din na day tamabagbagim ako na agbalbaliw kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.